intambara ya naje kubyerekana muri expose nakoze yaba kuri FAFDL, RCD, CNDP, nerekanye ukuntu leta yagiye itorpia toujours yerekana ko ikeneye intambara, yarize ahantu ishobora gukora intambara ikaba. Donc icyo vuga ngo eski cyo kurwanira cyarabaye ntago kigeze kiba, nta cyabaye. Okay, niba kitarabaye tise iyi ntambara yaba ari ya nyuma, ngira ngo twese niko tubyifuza kandi birashoboka, kuko abayihagarariye babaye muri ibi byose aya manyanga yose yakozwe, RCD bayica inyuma, CNDP bayica inyuma, M23 bayicenga, baraba president bihugu bikomeye ati mugende mu mwidesangaje ibibazo byanyu turabikemura. Kamaze kuba kangahe? 1 2 3 4, bajya babangwa kabiri nikaba ku mugabo, none kabaye kane. J'espère ko hari isomo bakuyemo rikomeye cyane, kuko nta byubahiro bindi bakeneyemo muri FARDC biruta kubona ko icyo barwanira cyaba cyarasubijwe. J'espère ko nanjye numva ko ari ya nyuma, ibyo nanjye ndabihamya kandi ko twese tubyifuza. Ikibazo cy'intera hamwe ati se leta ifite volonté yo kuzihakura, volonté yo kuzihakura yo ntayo, ariko si Kinshasa gusa, hari n'amahanga burya ari inyuma yabyo. Ça je n'ai pas peur de le citer, Ubufaransa. Uziko Ubufaransa burimo entre guillemets hari des lobbies zibamo zishyigikira buriya butegetsi bw'abatabazi bwabaye, abo bita ba Mitterrandien, kandi hakaba ari ka influence bajya bagira nko muri parlement zabo nangwa muri Senat, ugasanga hari twa droit de veto bagira. Hari abafaransa, simvuga president Emmanuel Macron, ariko ndavuga muri systeme yabo ko bo bagira ki systeme kimwe gikomeye gikururana, kandi kijya guhurira ahantu runaka, ugasanga batinye bamwe kubera bazagirana nabo alliance mu matora azaza, ugasanga rutuntu twabogize. Donc hari abafaransa bashigikira iyo rezo ya leta y'abatabazi, kuko ni nabo babahaye intwaro, kuko bajya batinya tumunsi ibibazo byabo byarangiye nabo bazashirwa mu majwi yo gushirwa mu ntuza mu manza, bagakomeza gukurura. Usibye ko na Kinshasa ibyungukiramo, iyo volonté yo ntayihari. Ariko abati se kuba patria no kuba désarma, leta ya Kinshasa ntanga bigira. Ibyo tumaze kubibona. Uzi ko ingabo zose ziri hariya, zose za FARDC ntabwo zirenze 2,000 ziri kurwana hariya. Abandi bose naba mercenaires n'abazalendo n'abambo baje gushaka de guerre par procuration. Alors nibyo 2,000 usanga nabyo wenda nk'igihumbi 200 ni FDLR, wenda 800 nibo ba vrai congolais. Urumva bamaze kujyamo. Urumva iforce yo kuba désarma ntaye. Umuntu ushobora kuba désarma wose wabishobora. Niyo M23 afashe hariya, niyo seule solution ishobora gutuma MONUSCO iraba désarmité, iri gukorana nabo. Brigade d'intervention yaje juste mission yayo ko ari kugira ngo désarme les FDLR, barahageze bakorana nabo. Urumva le seul espoir isigaye kugira ngo ikibazo cya FDLR gikemuke nuko M23 yafata karakarere kagakontrola, niyo yakemura ikibazo. Kandi si longtemps kitari yagakontrola totalité, ndakubwira ko u Rwanda ruracyafite ikibazo cya menace cy'interamwe ziri hariya, ko naberetse ko bafite administration ikomeye nk'igihugu, bafite president, bafite chef d'état major, bari ba G2 niki bisanzwe. Ubu babonye n'amafaranga menshi Tshisekedi yabahaye, babonye ko yabonanye n'abayobozi babo Kinshasa, banayimana bari Kinshasa, ba Gasana ils ont été Kinshasa, n'abandi tutavuze amazina bagiye Kinshasa mu manama. Yahuriye nabo hanze kabiri, New York na Washington, azibura ya Bruxelles yahuye nabo, igihe ajya mu Budage yahuye nabo baba mu Budage. Ubwo urumva ko ya quelque chose qui se prépare. Urumva rero iyo nama yamaze kugirana nabo kugira ngo agire volonté yo kubafata barapatriye. Nabo bati biyemeye n'amatakira ngo ni ukubesha n'ibyandi byo kugira ngo crise ikomeze. Donc seule solution yakemura ikibazo cy'intera mu makarakarere nuko M23 yafata hari ahantu igakontrola situation, none ikazineutraliza izisigaye ikazirapatriye. Voilà. Ati se amasezerano arakomeza muri revendication za kera nangwa zicya. Muri revendication za kera ntabwo ndi specialiste mu mategeko, ariko muri geostrategie nge numva ko revendication za kera zisa nkaho zamaze kuba tombe kadike, kuko ubu revendication nisha
ubu hajemo n'ibya legitimite ya perezida, kuko bavuga ati urareba ahantu M23 iri nta matora yahabaye, kandi ni perezida wavuze ati nta matora azaba muri Masisi na Rucuro, ati ndadesize, si parlement yabivuze. Nuvuga ngo ntabwo yatowe n'abakongomani bose, parce qu'il y a des territoires zitatoye, kuko avuga ati bari sous contrôle ya M23. Alors nuvuga ngo kara karere barimo ntabwo ubutegetsi bwa Tshisekedi juridikema buri valide hari. Nuvuga ngo habaye imishyikirano yindi, ntabwo ari akoro za kera gusa, hazazamo n'inshya zizaba zirebana n'ibintu bya legitimite y'ubutegetsi bwe, ariko sinizera ko bazabigeraho, kuko icyo abaturage bo bashaka no kugira ngo habe ubwigenge, noneho ibibazo byo kuyaza mixage n'ibiki bitazongera kuba biresakuza mu matwi y'abantu. Abantu bakeneye ko haba liberation totale, none abaturage bose biyumvemo ko ari baziba. Iyi komisiyo yagombye gukorwa y'ubumwe n'ubwiyunge, abari bo bayikora, kuko leta yo ntabwo ishobora kuzabikora, kuko nerekanye ko ibikoreshamo business ubwo yibonera amafaranga. Ikibazo cy'impunzi, impunzi twabivuzeho ubushize, impunzi hari abantu byo bita retour volontaire. Umuntu yari impunzi ushobora kuri muri Amerika ukavuga ati ubuhunzi bwanjye ndaburambitse nsubiye iwacu Masisi. Repartiment volontaire. Rapatriement volontaire ntabwo Amerika yakubuza, ntabwo u Rwanda rwakubuza, Uganda ntiyakubuza. Iyo ni ya mbere. Ariko rapatriement yose irenza abantu babiri igomba kuba organize. Alors kuba organize hari inzira bicamo. Ni entre ni tripartite. Ni igihugu wahunze, mwahunze ni igihugu cyabakiriye na HCR. Ibyo byose rero biracyari mu nzira, baherutse gukora inama ya kabiri, kandi u Rwanda rwarayitabiriye. Ukuriye immigration yarahari muri Kenya, n'ukuriye immigration ya Congo yarahari na HCR, biri mu nzira. Kinshasa nababwiye ko ariyo nubu yatinze, iyo yohereza plan strategique yantuza yo kwakira impunzi, ntabwo byari kubuza HCR n'u Rwanda kubiorganiza, ariko kubera Kinshasa itari yayitanga, kandi u Rwanda ntirwabafata ngo rubazanye ku kingufu, ibibaye nayo ni violation. Kandi u Rwanda rukunda amategeko, bababaza ati se abo bantu mubajyanye hehe, nayo makosa ntiyayakora. Bisaba kuba bose bari kumwe muri iriya ntuza plan d'engagement yakozwe 2010 irindiye plan stratégique ya Congo kugira ngo iyuzuze. Kubihereza rero M23 ni bi organize, M23 kugira ngo ibi organize bisaba kuba ifite nayo leta iri nationale, quel que soit ahantu bayobora hose. Ubu leta bagifite ziracyari leta z'agateganyo y'icyama, au niveau na local bafite administration iyobora juste des affaires courantes. Ariko surumva nk'uburi administrateur wa ntuza wa uriya bashizeho irucuru, urumva ati bamuzana ibihumbi 100 by'impunzi zitahutse. Eske afite moyen yo kubakira? Eske ari logistique yo kubakira? Ngira ngo icyo kiyo kiracyari très ariko M23 imaze kugira ahantu iyobora, ifite leta, ifite finance, kuko nara nta finance bafite. Imipaka ntabwo bishyuza, nta douane bafite, nta OCC bafite, nta kibafite. Urumva ibi byose ibyo bose bakora n'ubwitange buri muntu, nta muntu uhembwa. None urabudahembwa ujye kwakira ibihumbi 100 by'impunzi ubizanye abo bantu. Voilà, je pense que yaba ari trop tôt parler de ça. Ngira ngo no kurindira gatoya kureba niba hari evolution izaba hagati ya tripartite Kinshasa, Kigali, HCR, nangwa kureba niba M23 ishobora kuba leta ifatika, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ikabiorganiza. Kuko impunzi yo zije haba les centres d'accueil. Izo centres d'accueil umuturage bamushiramo bakamurisha, hari igihe gitangwa bamusiporta nka muri affaires sociales, harangiza bakamuhereza les frais d'intégration. Les frais d'intégration muri famille, umuryango hariya ntabwo wabura kumuhereza amafaranga yo guhinga nibura ibirimo 2, ugomba kumuha imbuto, ugomba kumuha isuka, ugomba kumuhereza umupanga, kuko ni agriculture bahariya niyo source ya economy. Nangwa niba adashoboye guhinga ukamushakira kantu ashobora gutangiza ubucuruzi, ngo multiplier par 100,000 personnes. Yo budget je ne pense pas que M23 ifite, uko twamaze ko makuru ifite nta resources ni zimwe bafite. Urumva rero ko iyo risque kugira ngo bayifate
umutekano urahari ariko kugira ngo ibahereze ubushobozi bwo kugira ngo batangize babugoye. Icya gatatu ni muri retour y'ibyabo. Est-ce que ibyabo kubisubiramo ku kingufu ntiyabatena ya ntambara tena y'ikibazo? Umuntu yarahunze amaze 25 hanze, umurima we wamaze kuba occupé n'undi muntu, leta ya Kinshasa yarawumuhaye. None uyu munsi aza ati wa muntu we uvemo, twebwe nka M23 turavuze ngo vama, akavuga ati none leta ya Kinshasa yawumuhaye. Ariko iyo ntambara urumva atayi no kuzana tena Kanyarwanda noneho yindi y'imihoro ya terrible. Tout ça, je pense que bakibitekerezaho comment la gestion ya restitution y'amabien y'abantu bahunze izagenda. Est-ce que hazabaye ni commission yabijera nangwa bazabahereza itsimbura? Ibyo byose bigomba kuba étudié. Je pense ntago twabaveba ko M23 tabacyuye comme ça. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Je pense qu'on doit lui donner encore du temps babitekerezeho niba bishoboka. Natanda ko tumenya Kinshasa Kigali tripartite nayo izagendite. Iyo niyo commentaire nashira kuri cyo. Kubera temps ntago twari ko exploiter akoro yose kwingana nini cyane ya fata n'imisi. Muri akoro ibya federalisme birimo ni nayo forme General Laura yari ya propose Kinshasa kugira ngo kira gihugu kubera ari kinini cyane kibaye jere muri federalisme bya byiza. No muri constitution babishizemo usibye ko baje ku muri babitegura babishizemo ariko baza kubikuramo noneho bashiramo ntuza nani hari forme bashizemo yo kugira ngo leta igifata yitanga retrocession ya 40% kuri recette za province, c'est-à-dire sigarane 40% indi none niyo 40% kuva babishiramo yose barayitwara. Niyo mpamvu ubona ko province zose zirakennye. Donc udufaranga twose turagenda tukajya kurisha abadepite n'abasenateri muzimishara amafite 30,000 300,000 2 millions ya president de la République. Donc nayo bagombye kubaha. Donc iyo muri forme ya ntuza ya CNDP yo General Laura yarateganyije muri akoro birimo leta yari yabyemeye ko iriya kira gihugu kigomba kuba jere muri forme ya federalisme. N'ubu ngubu hari benshi, hari platform nyinshi zikibireklama ariko abategetsi bari yakaragatsi kuko Kongo iyoborwa n'amafamiye nka 500 gusa. Niyo yuze familia ya Kabila, familia ya Mobutu, familia ya Bemba Saolona, ni familia ya Lumumba, ni familia na mafamiye nka 500 ya Liau, na mafamiye gusa ya Gatsiko bajya bahinduranya gusa bakaba ba opposa ubutaha bakaba ba majorité. Voilà. Alors bavuze ati igihugu kibe muri federalisme baba batakaje iyo mitungo biba mu ma province yose kuko federalisme ni etat independant ariko idependa nyine na ntuza na national, hakaba hari za droit batanga muri national ariko ibindi byose nka education, santé, ibya infrastructure bikaba gérer localement. Ibaze rero amafaranga y'uro muhanda wo kuva Goma ujya Rucuru buri mwaka budget ya leta amafaranga barimo y'umuhanda Goma Rucuru ariko imyaka ibaye 70 ura muhanda uherukamo igipau societe yitwa Andrade y'abadagi yashizemo 93 ariko manda yose ya Kabila ura muhanda bashiraga muri budget ya leta ko bawushiza amafaranga yo kuwukora. Ibaza amafaranga barya rero muri infrastructure, imihanda yose yo kujya Kisangani, imihanda yose yo kujya Bukavu, ariko mujya mubona ku marezo sosio ko imihanda yangiritse ariko amafaranga asoka buri kwezi yo gukorera mihanda muri budget leta arimo. Alors federalisme ibaye ibyo byose baba bitakaje kandi ntabwo bari tayari kubitakaza, alors que yari formule nziza y'ubuyobozi Kongo kugira ngo ibyegereza abaturage. Uzi kuva Kisangani ituri ukajya gushaka passport Kinshasa, pasiporo bakayikwishyuza amadolari muri leta bavuga ko ari $99, wagera Kinshasa bakayikwaka ku madolari 500. Ayo ngayo ubuyibonye byihuse uba ari umuntu muzima, ariko abandi ni 1000 none ukishyura na billet aller retour $2000 kugira ngo ubone pasiporo bikagutwara $4000 by'amadolari. Alors que mu Rwanda hujya kwa nyumba 10 akaguha nibara ngo ari agapapuro, ibindi byose bikikora mu cyumweru ukayibonye bitagusaba n'amafaranga arenga n'amadolari 40 nangwa 50.
kubera ubuyobozi bwegereye abaturage. Donc federalisme umuntu mubwire ko yari iri muri iyo accord, ntabwo yose twayirangije uyu munsi ko ni accord ndende ifite ibisobanuro birebire. C'était ça la vision ya General Laurent kwakira igihugu kandi yari vision nziza. Murakoze.